Hello guys, nong tutuna Phrung Kaham Phrung Kaham channel ke tini bob dok ke chongnai leina tini kham rono sayek nari nai bank account bai Aadhar card link ma khemoni kau manu tuye nona pa ha sapek narnet maming ke bangma bro umchi atongo burcho bura chrai khna ya ke lekha pora su bujung tha yama bro rok bangma umchi atongo mani bo pandawo bank account bai Aadhar card link khani nang akabo bank account bai Aadhar link khemo bas count chung account khosafu wo Aadhar card ribimo document je nangmo ribimo abo bai link ong yade ba ong pai mo de ong ha ye bangma bro chung ne ro tung Aadhar card bai bank account link pai ha singkhe chung Aadhar number bai khe ye yausui be singye rangkho pui chapha chini bank account no jam sa rang tong abo chung tuiko ye lamayu klaima khe jetin jaga tong pho chung bank o thangi visit khe toni nang ya rang stock nei pho rang tuiko nei pho chung Aadhar link khe pa singkhe ba DBT link khe pa singkhe chung klaima khe ye jaga tong ye jetin jaga pho Aadhar se remind tong khe chung brown thingyo tuiko ye lamayu himbar pho borok bangma broroni confuse ke browni je confusion ke bosi je phuo bank account khosa phuo ar phuo chung pa ha bank account form je account new account opening form ni logiyo bangma document mariyo pan card hindi Aadhar card hindi aketre photo emot mat mai ma jotu su chung logiyo attach ke no mariyo himbar pho abo bai chini bank account bai Aadhar card DBT link ongya maming ke abo ke account khosa pho ni ke ha je browni formalities tongmo abo ma khense nini account khosa ne ha singkhe nung tau for example aini branch o ba aini bank o nung account khosa phai ke abo khosa phaina lespo aini customer no ang kaham ke siaw nai nang ingke siaw nai ni bo pandawo bini document proof identity proof malao ke chung tre moha tongpio KYC makhimo je chung account khosa singke logyo KYC bo makhiyo ke abo KYC makhi pho chung bangma document no mariyo Aadhar card pan card joto su je nangmoro mari payo ingke abo rolet mainke KYC ni full form ha know your customer ke aini customer no ang kaham ke simai oni bo pando se KYC ang kheriyo aini bank ni chingyo ba aini branch ni chingyo ke abo dikhe bank ni bro ro pho je bank no account khosa ke KYC makhimole bro no kaham ke simai oni bo pandawo bo bro le bo customer le bungle bro jaga ni phi ake bunglet makhi phi ake joto su jebini nangmo details ro abo joto su no kaham ke simai nai bo pandawo ke KYC kheriyo bank ni bro ro ingke abo doi abo KYC khepai mo ake bank account khosa pho je non document rimo abo joto su ro abo keha abo bo process no himbar pho abo bai DBT link ongya DBT link moke boke direct benefit transfer ingke bo DBT ke boke sarkar rao je jani pho no sarkar chio samoha benefit mai one ha singke to for example PM kisan no ha aketre bura burchoroni bata pension no ha abo dui mani rangkho puisa nini account direct phaye ha phayo ne ha singke sarkaro je nangkhrumo rang nini account ha phayo ne ha singke DBT link ongni naw Aadhar card bai nini bank account wang khiye DBT link kherini naw ingke abo direct benefit transfer link he ha singke nini account abo rangkho puisa sarkari ro je stawmo abo phaye ha phaime yawnai ingke abo ni ba pandaw se bo DBT link ma khiyo ingke bangma bro ro sawo Aadhar card bai bank account link ma khimi hiye are hino sanai jem chia bro le himbar pho Aadhar card bai bank account link ma khem no are hin sapho chung chimayu are pho boni srai kauke DBT link chung ma khemse direct benefit transfer link ma khimi ingke bo khepe ha singke je time po samo sarkarin chingyo je janu mayo nei ma to ha singke sarkaro nang khrumo rangkho puicha stawo ye ni ne kono huya singke Aadhar card number ni chingyo se huya o Aadhar card number bai khese aboni je bini process doi khese huya o ke abodi huya singke je ni Aadhar card bai je DBT link hetimo account abo Aadhar card bai bank account link hetimo abo account no se direct thangi hai nai kabon bo pandao se DBT link ma khiyo ba direct benefit transfer chung link ma khiyo ingke phaji tole chung tausa bo DBT link khane mani process nam chi lai phiranan DBT link khane ha singke chung kenoi option tongo lama kenoi tongo abo khe kehama khe chung direct bank o thangi khemayo jini jan jani bank account khosamo abo bank o abo sasoni home branch o thangi chung visit kheye DBT link khenai hinsa singke bank ni je staff ro bro michiu ke DBT link khemari nai aboro woni ni bank account bai ake bank account passbook ko ham ni passbook tinang thandi ake Aadhar card tinang thandi abodi kheye tuinang ye no
browno yapai rike DBT link henai asingke aro brow link herinai akenini fingerprint pono brow larunai yausoi singye num Aadhar bai bank account no brow link herinai saha nip singyo kabudi kiye kehama ke khimayu ake trick kehama ha boki keha NPCI website ni chingyo NPCI portal ni chingyo pochong ha ye abo khemai moni lama tong himbar po online ha singke aso chung khatui meya ang chau po sebe tha try khemo bangmi ke am chau try khemo bangma bro ni kheye nai ha are info abo khemai an to online no ke accept khaya ke ongye tong kabon bo pandawo nom bo pando kahamong nai DBT link khana singke online no chung naye on to yamani no rungmi ha singke no aboni knowledge to me singke no sasabu NPCI website do ha ye naro wai ha try khenai meyo ongyi thami ha singke bunaro bengo thangi visit kheto na ya noni branch thangi no visit kheto na ya bose online scam kheye ongya ha singke naro bengo direct thangye naro je time po saye remote process de ke thangye DBT link herina in saye naro kheri mayu ke bodi ke lama tong ke aboni khoipiye naro cinema ke DBT link kheriya khon scamwo naro wai ha check kheriru di nauni Aadhar bai bank account DBT link yasu account bai tong de to non account ke han slai bara bangma account ro khosar mo to me asingke abu bu check kheriya to indi inke by chance naro ni 동예 동남에 하신게 나로 아보너스강 디시링 마케나이 이렇게 이제 account by active account by link 옹토모 Aadhar bai account link 토모 아보너스강 나로 remove 마케나이 아보너 마니 카우나이 누이 카우 파이모니 야고 나로 다 케예 트리키 하제 나로 account permanently 복티마노 누 use 케나이 아보마 account 노 link 케리에 라디 케아봉 야마니 누 use 케야마 account 라오 아케 방마 아소 사무나야 베라티모 account 로베 니니 Aadhar link ongye ta singke je jarang khop pucha ha phaya ke nini bo pandawo khok chimo tongnai kabun bo pandawo je nini yaw chamo je nini bo ye samung klai abono na yenaro kherieladi ke tinini video le bono baso je angkau saye phemoro nimsio naro masum chi so meya umoro to ha singke naro tola comments dike sira nei ta podi ke choche manai phina tre biskam video bode video tawo no joto video no rai samon chi ka thoyan jara nai tumon bo pandawo no joto no khakchang